murabibona aha tugeze kuri stade. Ngo murabona iki ni ikibuga cy'indege cyo muri Rubavu, ndetse munakomeza kubona yuko tugeze kuri stade Umuganda iherereye mu karere ka Rubavu. Tukaba tugiye kwirebera iyi match igiye guhuza Police FC ndetse na AS Rutsiro FC. Nje mumva ni Ivi from Hanga TV cyangwa se Gisubizo Comedy. Aha tugeze ni kuri stade Umuganda, tugiye gukurikirana iyi match byihuse cyane igiye kubitangira no ku isaha y'isa 9 kuri stade Umuganda iherereye mu karere ka Rubavu. Murabona hariya ni kuri Petit Stade, abana barimo baritoza. Ngira ngo murabona iyi ni gate yo kuri stade Umuganda. Ngira ngo murabona ko imodoka zimwe na zimwe zatangiye kugenda zihagera hano kuri stade Umuganda, kugira ngo dukomeze kugenda twirebera match. Kugira ngo murabibona rero hano tugeze ni kuri stade Umuganda, tugiye gushaka uburyo twinjiramo neza cyane hano kuri stade. Kugira ngo murabibona ko ngiye kwambuka. Murabibona ko tugeze hano kuri stade Umuganda neza, aho tugiye kwirebera match igiye guhuza Police ndetse na Rutsiro FC. Uyu mwana wanyu wagira ni nani? Ni Kidebi. ahubwo barasatunga barebye ibitego ejo bamutsinze. Iyo barebye ibibuga biri turabona ibitego ngo birabakubise.
kandi nakoma watuna kama leo alizema maya kisaraba na bana abasore banda abanda yote ya nini na nini zangu tulikuwa tukikutana huko tukija kurwana na leta zabu kile kutana mute nini haba baba bayi